Nano Nicky ye career woman. Yeah. Nikunu so ye career man. Eti akwada be ko school. Me ade ye me yapa dachi me nyesika. Mma kase me nyesika kakra ka de be we hu a. Me yere nya adwuma. Untimi kan chem so be adwuma. Tina fie dware didi dress. Shepe ko gym na keep shape no fine. Amen. Kono. Me ba na ma beton. Tie. Tuka ko filling station ebu ko. Ko fan ko labra. Wo dia ne se hwe wo. Na mo ankasa wo honto. Na ye soka. Na mamani etimi age. Amen. Eti wo hwa de na sa nkoda na unya ma metena fie. Tumi nom no fo yie afi. Enye na 6 months no fo nom no ya sad na to school. Wona mu 6 months o. But obi be catch no say o na brabo no nte se kan ne de no. But the nurse ye wo ma na bi so ofie a won so hwe nkoda. Oye wo asede. Eti ye du ba bi a esese ye san hyehye ye niam yie ne ye koyechi. Se broni ba se ono no ontwen be ma. Yen ya fam ha wasase so ye ware ya ware bia makwase bia no so for the bomb pa se afidan sese ne ate akoda su. But abrochire we fi Massachusetts no wa be share we wo New York no mo call Las Vegas no ma call ma me no papa kura nim ho hwe. But kroma meet me kasa me ko ware tiwa na me tam tiwa na me dina ko gina Asukwa Municipal Assembly na ya register na wa 40 okra so hu no be 20 years ni okra beba eso baby enti yen ye wo yesu ne ye ban tron ntuma ma na ntefre titi me da ase wo ho nyame ehye bia ne bronu bia so adeyo enti ye du ba bia aya na mema ne bi so entimi appreciate money hwe so ba tifie opera ono aduane siniema hwe nkwada eye adwuma che adwuma bia wasase so pa edin enti men ka bi dan chro yesa wo tifie ade na aye den na aye opada men ka bi da mi tv wo maso mi su oh no let me be sincere be me bi o kasa sabia ikrasini and be me krasini awade e chenduabo me na mka kire wo Samo. be me krasini awade sister me kan bi kire e chenduabo aje wo kon wantoa eyi kodane be me krasini awade e chenduabo wọ́n sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma na ẹsẹ̀ sẹ́ ọ̀dánidani ọba ma ni yeye sọ ọba ni mpẹ sọ ọbẹ̀ ma ni kọ́ ma dandani deɛ na adede kọ́. o de no kọ́. Eti bẹ́ẹ̀ ma ọ̀yẹ́ professor tí mi wari ọba ọ̀nkọ́ school da. Eti bẹ́ẹ̀ ma bẹ́ẹ̀ tí mi wari ọba akwasiya atete mu na yẹ nyansa de ba ọ̀yẹ́ ọba nyansafo a mẹ́ wari bẹ́ẹ̀ ma akwasiya da. Bẹ́ẹ̀ ma bẹ́ẹ̀ tí mi wari ọba akwasiya. Akuchire no mana be ye oba nimdifo ba wo ye oba nyansafo enware be makwase me nware bi da eni bi ntwempena da de bi afiefo beto nka Ntimi change no entino esese mema no so hu se efie adwuma eden pa te se nyame ye wadom na wo hia oba otumi siesie fie a bra ukwa asoro ya danyame ase wo ho se obeba na tokrumu ntefre ne ade ibidi ho wa pepa sisi eyi ade ehu kran se we nyame anye wadom na okonyo oba onim se de sisi fia obekoro na akwada foforo no ne pampers ba ko da bonku ba ko da nifa ifie wa ya dwonso nte ho ya sa wadanfo be sa osimpa chome ba na ojina ge fi ken bia o de krofo kwaboti entino esese ye nyina no yete ye ho asese we appreciate we no na we so appreciate we ukunkura di wa ya adanase ofa ya dase nice or last ofa me dase bebre yankopon hira ami yankopon hira pa me hwese obesan ababiem because e ba be lunch ni o don tentan hey me pese wa na osan de mesi so
den a obeba nso yebeba na spirit na tinem yebeba medasi yenas nyame nhira enya me ho do nti anka wada Empty. ofa mpacho ababa we yoti we sister Peggy ababa we Peggy Cheze mi bisane so we share do se Debbie me catch obi say okoto say ye me a sere na twam on the on twam me say oye juada ba ah we juada entra no me to the phone yai onyai be se kwata se we da say over James and your mommy and fam to us on the empon because ya bread penyi kase wia and your mama shout out in the empon course in the empon Penny jari wi ansiasa. Nti mon come last words ma branch ase brush Ana as opese be ma ko be ma to aso. ladies tiwa o de kan o de tell E fa sa mo mic no be na mic. de ube bonso abode we ya Wo ya wo. Mi o video ho. o video be O de kasa. Mi o video wi a be boni nyina a kire o. right